y ágil para contragolpear y bueno, la verdad que nos costó y después cuando vio el partido ya vimos 2-0. efectivamente sobre todo lo que estoy de acuerdo contigo, que vos lo conoces mucho, de qué manera los administradores de Raiza seguramente sí lo Lo que le digas no lo escuchan. Pero nada, la verdad contento, sabemos lo que hicieron, lo que fue el torneo para ellos, así que nada, felicitarlos y bueno, a veces se gana y se pierde. acá hay otra. اخويا اول حاجه بسم الله كنبغي نشكرو الله سبحانه وتعالى على هاد النعمه اللي عطانا وعلى هاد لاكوب الحمد لله انا فرحان بزاف. اول حاجه كنبغي نشكر جلاله الملك نصر الله والله يشافيه على التحفيز ديالو. ومن بعد كنشكر البريزيدون ديالنا السي فوزي القجع الحضور ديالو هنايا كان عندنا واحد الموتيفاسيون كبيره بالنسبه لينا. وكنبغي كنبغي نشكر السي وهبي على هاد الخدمه الكبيره والستاف ديالو اللي صاروا علينا. والجمهور اش غنقول لكم هو كنجبنا عليكم كنتو باغينو حنا كنا باغينو الحمد لله. ربي الحمد لله ما كيخيبش اللي كيخدم. وكنبغي نشكر عائلاتنا كاملين كنبغي نشكر الجمهور كنبغي نشكر مراتي حتى هي اللي جات. وكنبغي نقول للوالد والوالده يسمحوا لينا حيت كنت باغي نجيبهم ولكن المرات ما يقدروش يجيو في السفر. كنديرهم هذا الفوز هذا الله يخليكم ليا عائلات كنبغيكم بزاف. وديما المغرب قلت من الاول ما كنخافوا من تفرقه فيهم الهضره بزاف تجي لنا ماتش كليناهم الله يحفظك. J'ai pas les mots pour décrire cette joie. C'est une joie énorme, c'est une joie énorme. Et c'est une joie pour. On sait très bien ce qu'on a enduré, ce que le Maroc a enduré depuis des années, qu'on attendait de briser ce plafond de verre. Je remercie notre roi, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Il nous a permis de vivre ces rêves-là. Il nous a, depuis des années déjà, avec sa vision, avec cette envie de développer le football, justement pour apporter plus que le football. L'objectif, c'était d'apporter aussi une motivation pour les jeunes, croire en ses rêves, ne pas s'arrêter, ne pas rester à se dire que rien n'est possible, tout est possible. Et on remercie Sa Majesté parce que sans lui, tous ses rêves, sans lui, tout ce qu'on a fait maintenant, n'aurait pas lieu. Merci au président. Je vais lui donner sa coupe au président. C'est le premier qui y croit, le président Fawzi Lakja. On l'a fait aussi pour lui, pour notre